Pinike Birkhedanta Jisu Khristo aphat ke koi atum harap anke Pini bohong kurwani jangini phai koyarni atap ke Jisu Khristo kithi lapen kethur arni pusi hokon lason thaksi Pinike Birkhedanta Hego lapen bihek Amondoli atunta Jisu Khristo arna mapha Amondoli tinta karjo ajai me en ponlo lason thaksi Pini ladak 26 dobar bagori ado Diffluso iji Amondoli alonda pastor dikiling ahit pen me chepen ku ponsi machon pi ikonar kep anding so isi pen Jisu kithi lapen kethur alam ku hi ponsi labang so mai ceng polo lapen Pini ladak Diffluso Rongkangtui iji Amondoli along labang so mai along Jumisen arna malam GS borsing phangcho ahit ben thanpon isekren pikre pho angdeng so ingkoi la pen koresi Khristo phan kiti tang tumang bong pen panto kano la pen lage kiti tang tumang phan athur vek ti tu ang theklo pusi Bible kithan alam si alangi Mondoli isi kadu kabiar kumpen arna malam jumisen kithan chimun kono la pen labang so amai mesen pen pachun pongsi kijusi arna madom si labang so mai pijut polo lapen labang so mai kijusi nili pastor dikiling aphani di karjupon alam the nangitum arju ikha good friday puthak alam ke cheng pen non pini an ke thoran ni puthak ite thini masap o nangitum nanghin ben than pon that aprang sinang men chethan ra lapen nang ke claim makam Nen ke tumino lapen di claim bam ke pastor ke claim nangle si itum apablar ko sagati kidam tang bus korbani kano sta pini ba ke thurani no si kitap ke nan ta kado ko be kamai tang speaker pa jo kado ko be tum phan ki thi pen non ke thuran na man ta ni ko not ke tikang malam ta tin kan sera se than pon do ai tum halloween tong chop pha pon ma ma te ra da ga tum mi thang Mondoli sila puma pineng bang kan bang ke pha pon sa pineng bang ke to Mondoli si sa ko che da se ko chingwai pon thu non ba ke chu jo na por ai ke chu na por si ko jo ai kono bak man bang